tie de die ni hwe eno sa na ye live e Facebook no so sabra make say nuanu ma tena se deda eni nti twemben wa fidie Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra Facebook wa ka ho ko hobi na onua ko like wo like no na o comment de ya wadwenkyere a wo de to bra nsem egu nkrataa no mabobo aba eno achi ya no wa ma onua bi nso anya bi na ono nso aka bi esanse eye ka bi na menka bi anopei mamu watwuse Pepsodent Charcoal toothpaste and heba nti na de bia ya ka chiro se heba no ebe ya afa no no twa nwumere bra wo kwakoda na enye wonum adwuma esanse eduro wom enye wonum adwuma no eba na sa anunso wo nti bi na kampese wa ba behwa nkromo we ya make nyina echi no ade echi anopa na ade jaku na twi na afi wo sena pai ficha asese kirema na upia wotimi akasa badwama afefe wo se asan so asre e wo badwam Pepsodent for na ama sen doctor se ya wo ma ya futu e wo yese ho na yenti bibia se ya frɛ enkomo ye ode 0800 2030 frɛ won na wone wo mon kasa ensuo mankwa enti wo no monsuo a na wano monkwansuo enkwansuo no so de metimi akamfo ama wo kasa mineral water se unya na dispenser no ebisi office ana hall ho fie na boboa no kitchen ho na ubunu mu a ebo apa yi ente sa ento an nketo ho adantamu ni akese na yesa wo sa chetimu de 020649430 back hospital na chipe e wotafa na abenya yen promoted of wose enkoda ne da chihia na enne sade galamse afra yensuo na ensuo no ahodin nim sade nkakane na etia na haba tete gum eye dudu no ene wo mu de yon vita naba enti makoda ni nie no na nimpoma ye den we ya make no e wo baabia na obata foro wonsa watimi ahwe nkwampia ya na ye hajia special local foods ne hwa sabra make say aduane hyehye ka ho na ko ne yensefo wono mu a sabi wonya bere kura na wo ma no aduane mo de mo ne hajia nto kese na aduane bia wo kondo no wo ye bi ya ka local foods yi ingredients apapa na wo de ye adwuma 0246 35 99 21 hacho atomic wa transition echiwo na wonsa beka no ye be ende no na kronoma bohia kumase Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Adubuatin wono ho ne ye kwa akogye awo eho na prostate ye kwa akotwa na brim eho na kidney yare ne ye koto aguo premature ejaculation endpoint na ende no internopay physiotherapy massaging wona de homeopathy ayaresa eba Ghana na ampa wode agye nkwa 0244 86 7068 anopay okuta yemu na yeba wo nchen abusa fo makwa aba ya eja ya nyo and different colors ure studio but one people wonderful na mabubu ano ehoboko de boko papa ya da twede hampo ase ya me ni adini ye papa mo anopay hia be ma na opeso hu sene ne hote a na wabusa na se fie boko de se fie ya ono nso ne ho ye Sompa FM no kre sanse 90.7 mo efie sompa kranza ehoye anopay edem life 106.1 bono champion de duakwa tachiman ehonso ye fie ayinkro efie ehoboko very well edem life ehoye enti what do you feel abake 101.1 takwade no life sa ehona na wo ahina champion wonderful mayanchia na no pay o dem life o life papa we yakan what in the comment be fa Facebook eda ho ade ba kwa me pe wone ho pa na eno sa no na ye o kan asem no na
no so de nkanto so be to so sa no na we say no o de chance and ba no de muaso na buaso fe we are the lazy akovaso what you say enti 101.1 do ma sompa no okay mo dem live ho so ye fie ton mani masase paso na ebia na wo no wo mfimfini okay ana no maboboa no na emomu ti o 106.1 anu ye kingdom no ahemfie mankesim enenye brother Philip modie na brother Philip de na yetachimai okay tachimai 106 mami otutu atuo ene obapa systematic press no more press wonderful na SOMPA FM live ende amana nefo ne de nam ema yetifie nkomo sompaonline.com inso no ene app na ya wo bodin ene ye SOMPA online okay oko play store ana app store yeah baby a we kwa download WhatsApp no Facebook no ade message ne fa ho ba akohwe ye bi o Facebook no oko hope na wa churo SOMPA ONLINE SOMPA online o churo bom o de opekura tentemo okay online ne bom ne bom SOMPA no atentema na de online naba okay unya bo SOMPA no kura online naba beto so aba ho no ajay utimi hwe video sa app no ya no 2 ways okay inti upa enko Facebook ho hwe wo SOMPA online so okay and now pekura so a wo de radio no men so ubetimi asati wo SOMPA online kro no aso inti upa obehwe video upa obehwe no betini audio no wow enti wo tie ne sana wo hwe no ya hye che na obi nso nya bi anope triple A mine eja pia APAM DADAA SOMPA obi ba se da chena ye de ko kantamanto SOMPA kuna fu achade ade chie ye hwese wonso do ho baba bedon bi ama kuna ne bi ne mma wono ma asede ne nyame ahira wo alaja abubare anope mene abena bedu adepa kofi afi yenka jengum obrempong so ha so we finance anko fa yin chi mo we fi me ntimi yama ko fa me ho se me bo me dini we na wasa ode ode ya to sa wo to ma me ono boy wanto ama me o se me ni ana ma bo me din ntu we ye na so ato ena manka mene ana ena esi ho a ya kan we trinity what happy we trinity enti ma bo me din a wo so bo din ya mamre bi so ni mamre won sa ama wa se no men se no na ya wo wa sa mamre ko ya me anka ya wa da ko ya me ya na ya bo yedini enti ma bo me din na manka mene ana ena umo dini ana ko so ni mamre no anti ubetimi aka ena afi ubetimi aka ena afi ena na se mene ono osaka puma no amamra ne say ye boye dini osaka puma no ne so anwe ka ketu bi mo yenko ano pay eti ahoma no wunya mfaaya 0260 196064 0260 196064 mami Susana say ya mo bobo ahoma no nenso wo bobo ma abrofo no ene yanto yebo mobo na me se na men kan sen zero ne de won ka se wontimi mmo okay na mom 0260 196064 ya o ba tire 60 no kra wie no wo abobọ wie na mom o ka ne 020 0260 19 aha 64 and there ultimate tire bom kama oh okay 0260 19 64 and 0260 19 65 and what be mo adwuma mu a SOMPA katria pana no pay e bi nkan no correct and ka kire dom ne se wo mu nyina mokutu na fe wo mu ntie nkrata no mu nsem na ewi a for wadwem pobra oba wo sima baako okay nti osima baako no wodi ni nyina ya nchia na achia wie na ahoma na yiwa firi so a ene na wala na mo menko ade a anka bowo sem ni nyina fua na se guo wi afa nche ato aso ano pay yenko yes I see friend ladies first but men before okay. Ladies first
Ebusia Ghanaian Times the Obokrata no apie montene the most authoritative newspaper no wo mo edin emra ne na enim ha say ne me hu oswani a wo no ohye enwomehia ho ensem so onenyanfo ha na idrusu woda ha na krata fa no etoso edumino e wo Ghanaian Times the Obokrata yim na wonom akire mu say get fun nyakopon eyadom asade akomabo sika 2026 ne penifo di to dwa no wo mu akire mu say wo mu di sika bi free get fun akwakobo anwomehia enumu na wachire mu ese wo mu asabi wo mu edi dam wo mu nipadua no akwa ne baabi anase wo mu a broni ebeka se wo mu eye special children and special people no aban no ehwe anim se obetumi aboa wo mu be se omu dudu be se 9,000 special needs students no ni nyina no every get fund wonom e fund mu na wo mu de kwaboa na sika botene pa wo mu twato wo mu de kwaboa ama wo mu asabi wo mu ya special needs students no afa free SHS wo no so be expand enkanka feed no eniema bi a ewo mu ebeboa ama nwomehia ya akono esa bele wash wo no mu kire mu se 65 million Ghana cedis na wonom ede ekwakwa kwhemu a wabomu amane e Ghanaian Times Obokrata no krata fa no etoso edu emienu onya bi na wakenkan a na wonso wakowadim na krata fa etoso miensa e Ghanaian Times Obokrata yim arehusem bi esi enra jajaja wo hwe video na abusua wo yoba wo ye bema wo na suni abada ye said den owura be ho amoni atete wo si wuntimi nsukura wani asebe se de free nsu na ejato dansoman edwanim ni nyina ne se anadwo dasuom na odum judgment ni kire mu se wo munya akose wo mmra na ohwe fire tenders ya wo mu de koya besen so se wotwe ya wo mu hyase edudundundum no na maame baako wo mu kire mu se ebra wo mu guso wo mu dum jana wo mu yase na ni hu hantwo wo bawura janim ana odum judgment ni baako se maame wo kwahe wo se me bada edan nim wo se wo bada fa hene wo se be hairdresser fo ne won me badem ana wo se ade ye ba ya na eja na hyase no wo mu a aboafo wo mutimi ba ye nyina kra no ebi mutimi bie containers ni bi ma wo mu anu o madabra ba akokra do se nipa bensia ana na eda store bi mu a wonya ne wo mu nyina se jata ho mu sodi o na sapunu we ni atumu we ni mu na credo si anim enti anim so obi anim o se me badem awra hosam no esansa bra aboafo no ekobo pidi ho sabre na afi na gya no kra hyase no epunu a wo hwe aya lock akire wo mutimi di wo na pim mu sansa ye bom na se wonti a na ye de nan apim mu na agya watumi atse bibi asi na sa particular store ne de wo mutimi se ni atum wanim na padlock da nim ntom ka so bia nim ma me ba ye osim badem akora 8-year-old girl o tumu akire ja akora no wom ewom ekofie ja wo ho da bi se o muda ho nom da nto bi nim de baby a me no koi okojo nsoye ana okohe eno die se ja no nso to ahomache o twa ahomache ane mama ne ba esabi afi na adanna kasakasa adanna kasakasa o hwe video na areho ewo krata afi no etoso miensa ewo Ghanaian Times the Obokrata yi emo na Kumasi High Court ensensem wa ankasa okwa asore nso obo musane se wokọ hene esan se eye ya na bra metisa bra ba ko kase ade ma me ha ho na oba no okoda daada sa se hwe ba bia ya dum gya ya ba bedui pa dia oba no koda daada ya opeso opie kura ya tum wa akire sempo no oba ti se munwane o mumpio ya tum wa akire ena ba sa so adede ni nti kura obi tie mu a wonte enti ha na ye di tu ye hofo ye ne eta gya ye ma wo dan mu ni ya tum ye kwabo ye fanya futu ma ye ho ye fanya futu e ma ye ho SOMPA FM so so emiensa e wo Ghanaian Times Obokrata akroye mu na Kumasi High Court e kwa asesa ni nyina efa Ora Charles Kwajofosu aka Dadulumba DL ne krechi a wokoye ehun sempinso de obedi kuna de obekire ase eniema na etwa gu frede ekoye pinso no nyakopon ya adomu a court kire mu se November busumi ayomi ya ne de toso aduno enwotwe na wo mo de final verdict no ebeba na wo ma kire se maami akoso ya se wa we na ebedi kuna anaso odobreni anasa hwa na eme ya yede hwa na eme to ayi
nneɛma ni kuno ne nyinaa mu no Nyankopɔn yɛ adom efiada ɛna ebeho yɛ kyene ya katafa to so miɛnsa kro na no posifo ɔbɔ amaneɛ sɛ wɔn akye nkɔfoɔ bɛsɛ aduonu nson 27 ɛwɔ northern region Mantifido ɛmantamu a enubɔne ho dwa ɛna wɔn edie na ɔpani a wɔn ɔyɛ polisi mu rempem ɛsiedu COP Tata Christian Yohono wɔn ne mmeranteɛ no ɛne police special operations team no ɛna wɔn mu hwehwɛ mu akɔhu sɛ nkɔfoɔ yi a wɔn hyɛ mpɔtam ha yi wɔn tɔn nubɔne pa sɛ nubɔne ho dwa deɛ wɔn di bi papapapa ɛwɔ mpɔtam hɔ no so nsɛm ɛwɔ Ghanaian Times ɛwɔ krata fɛ no ɛtɔ so mmiɛnsa na deɛ ɛtɔ so 9 no yi levy ho nsɛnsɛm sɛ ne deɛ COVID levy ɛwɔ nsɛnsɛm sɛ deɛ mpanimfoɔ sɛ wɔnom ɛto so ntonto ɛwɔ mmarahyɛ badwa mu debate a wɔnom yɛ ho nyinaa no wɔn ɛredi first one second one third one na wɔn agye ato mu sɛ aban no yɛ n'adwe sɛ oyi afiri hɔ epie mu ɛwɔ budget ne mu no wɔn ate aseɛ nti Nyankopɔn yɛ adom a COVID levy ɛne ɛtoɔtoɔ na ɛda ada biribiara soɔ no wɔnom ɛbɛhwɛ ne yɛyi ne nyinaa afiri so kratafɛ ɛtɔ so 9 ɛwɔ Ghanaian Times ɛwɔ krataa no mu na Guinea Bissau president wano ana sese yɛhwɛ na yehu ni Umaru Sissoco Embargo wano kyerɛ mu sɛ Umaru Sissoco oso Umaru o hwɛ Sissoco Embargo wano kyerɛ mu sɛ yɛhwɛ na yehu ni akyerɛ no na ɛna no November 23rd no ɛna wɔn to aba na agya wɔn ɛhwɛ sɛ ɔne obi a wɔne ni gyinaeɛ owura Fernando Dias da Costa wɔn mu kyerɛ mu sɛ wɔn mmienu deɛ na wɔn hu deɛ ɔbɛwi ni na ɛbrɛ wɔn to aba no wie yɛ adeɛ kyenyɛ wɔn hu ya ne sɛ wɔn kyerɛ mu sɛ militaryfoɔ ɛna wɔn bɔwura na so yɛ hɔ a wɔn kɔkye no sabram no kasa yi wɔn nhyɛ da hu biaya a wɔn de wɔn president yakɔ akɔhyɛ ɛso yɛ kyerɛ mu sɛ n'akyidifoɔ ɛhwehwɛ no wɔn ato aba na wie nkɛn na yɛ wɔ yi ɛna electoral commission wɔn ɛwɔ Guinea Bissau no wɔn de abatoɔ no ho nsunsuansoɔ ɛba abɛto dwa na kyerɛ sɛ abatoɔ no ho nsunsuansoɔ koraa no yɛnya afa mae ɛsi Omaro na awi anaasɛ owura yɛ wɔka ne ho yi Fernando wɔno na awi ɛso yɛhu Omaro na n'akyidifoɔ sɛ wɔn ankasa tena se cross check yɛ no wɔn ahu sɛ Omaro wɔno na ɛbɛwi enti baabi ɔhyɛ biara apetampe wɔn deɛ na wɔn kɔkye no yɛkyɛ Guinea Bissau chief of staff ɛka ho ɛna n'abɛdi akyire wɔn san so ɛkyɛ ne ka ho ɛna wɔn san kye interior minister ɛka ho na ɛbrɛ a wɔn kyerɛ mu sɛ wɔde krataa ɛbaayɛ na wɔse wɔn deɛ wɔsusu sɛ ɛyɛ biribi a yɛfrɛ no kudita ɛno ɛna akɔ so yi ɛwɔ Guinea Bissau man mu a sɛ abantuguo kudita nti ɛno mu ɛnsɛm kratafɛ ɛtɔ so enom Ghanaian Times do bakrata yim na Ghanaian Times fo ade o man vice president na General Pokwajima Dada na we picture we amode bai de nketesi abremu picture papa me hu kra na me hu no ma hwedi na nka me hu se vice na da hai okopie mo ewo Angola dwumadi e de ne ekọ ho no okọ no kire mu se Ghanaian community a eno no ewo Rwanda no wakwa hia emu ni panyina ne wo mo edi nkomo ada wo mo asese wo mo so eboa ma Ghana so etumi koso de enkoyie no wonom enka ne nyina na agya oba pe ne mpanifo emepe ne po mesebere papa Katafa to so enso Ghanaian Times do krata mu ho teaching hospital say de wo mo so wo mo de bibi fufura kura apiem eye wo mo si music in bed enti say bia wo yade na wo kwa ya asabia na adokitafo ye de ombeye bia wia wo mo hye mu say enipa kura ne say wadwi mu eye wo from unya sound mind na bibia ekoye na wo dampam ne ye bo nwomo a wankasa kura obenya ahoto enti ne sese wo kwa ya asabia wo mo introduce bibia whole teaching hospital ho no mo de hyase na ye de dwetai ni abegina wo nkyɛn ni ye bɔ onwom saa na da ho na wani ayesi babrom kura apam dada no mebisi apam dada ni mu bra na honne ba source no onza na David ko bosenko na ho atumi asamfro no wasna ba ne tebiem anti enwom no so eboa enwom sayade pa nti ho teaching hospital eho na wonam ehye wo ase ade afiri se wo mutimi somu pa yi a
ebebu apa krata fa to so nkro Ghanaian Times obo krata me eburi girls yes wo mo celebrate wo mo 79th speech and prize giving day emofra na yade wo hwe awards pa wonom asesa krata fa to so nkro unya Ghanaian Times obo krata ni ebia na wo so wasomu na wakenkan na osoni a wo hwe nwomesua ho nsem so osoni o hwe agriculture ho nsem so no da hey we eye owura Eric Opoku wakasa say de wo mo betumi bia won beye e wo ma so ye mfinhia enan edi wo mo anim ema agriculture ministry no anase ahye wonom ehwe enuane ani mfudie ho ensem so no etumi agina yie na wo ho nioma so wona kwankro ema omaye so bibia etumi akoso yie no wo mo de niema pa egwa kwan mu kratafa to so edu emi no e wo Ghanaian Times obo krata yo emo Prince Edward enward gina haya watchia ohimpo probi ni nyina ba se obaye eni mpanifo bedi nkomo eno no wache mu se Ghana ni UK ya tight ye kita hodie ni ye pa eno so emu nsem kratafa to so edumiensa IGP Christian Tete no COP no da hayi wanya finhia no mienu e de aka ni mfia enka wase aso na kwa retirement no krata ne mpanifo de koye no aban no so agye atum se ene odi finhia mienu be ka no omu kire mu se aban ne approve sa no ono so what 3 days yeah was ono so respond to aban no ese wagye atum ese finhia mienu na aban no e de ka ne ho no wo som enti 3 days no enra ene china na so ye hwese no response ya wode ebekọ no ebeye papa Ghanaian Times de obokrata no na poso bia wode baye no madane achidi asomu eja o menfa daily guide na on guide yen ya na wa bie Deuteronomy 20 verse 4 no daily guide no chronicle ya baba ho Deuteronomy 24 20 verse 4 which is one here ya be kan 2024 by way 20 verse 4 na daily guide mu na migina just pon ene afofo ahodo bi yese ya do mo kokot se o ma kontem dodo contempt court contempt ni bi achi wo wo daily guide mu wa ha se nti page 3 eho eno de aba na ai abranti ya na no di ni birthday wo Blaster Square ya ehon se mbe ye bebre ai wi achi na manfo se ye hwe ni sika mu kura ma fechifo ko hwe ni sika mu ni wo mo hwe yo mu se ni de na benya no ni ochicha duane asem no oye food wa ko bie food bank na ba ko kumasi o nti udu ebe utwa mu nkranza na ni amakwe Richard utwa mu akọ nkranza ana bia adoma na dru kumasi na o fa safo ha udu ha benya bia di free na so atia fa ba akokora wo wija kwa mu ho ba bi esa no to 6 ye wa bie no we ka ho ansi ya untua hwe dabi yasi udu ha ko didi free ya duane so nya duane a nyo bia nso nanim o enya esentina ya ka wa hai enti ahade na e wo he ahade no ya so ko su a o de me nkyere wa akire o ko ka so akwa mu ho kra ba ko hye ho wa bie no kama pa free no aya one day free ana de bia free o pa da bia ko na ko didi o pa ko da bia ko o aduane so nya popotwa bi o nya wudi amen ya de Ghana card ne di on mama nkoma nim no daily guide na de ba so ko bie foforo okumase wo de aba na no so pandai mera shebe dua konwa no a eno so ho nsema koye sayo nukwa boje melo ai ho nsema ye bebre indam ne eno ne aka ye nyindam and two others wapa so two others ni ndc ni wapa eno ho nsem wo je se ukopie mu mera shebe dua mu a Nelson Roxon da fiama kpo ene osahene Alexander Kwame na afanyoma kin wom dia boni wo nya sim kuma parliament ka tournament ka because ka de nanka do ko fare ba ne den se nyina ya court asem ba ya se yen san ko ya rerun nye ka yen ko ya rerun aba ya to awie yen ko ya rerun ye mu ya dodo yesi amosa chinchim yen sa ba ji yesi ti ba kwaka ho we ye minority for nsem wom so me ye den ya nkofo pe so chinchim mo nsa enra bra wonom ka na asem no se nyindam no ho eno si wasem amu kan de fa mu kan pese me ka bia no no ma ne nsa so a da fia ma gwase fa sa to na trase na wan kasa kra no isisi aye niu ha asem no e wo court si sente nkura nka wo mafia ha
na we refer say owura jachi question na de ye do mo ne mba ho enti nke be ya akọ no kora ne kaba ne mafie ho jachi question de no court no ene ka kire ne say into na insi parliament ho ko sisi bi asa ben ra da fe mo ko refer we make a reference we are neither here nor there court nka say mo mfa ne nsi wo court say am ka rerun one say judgment ne ba na one kan interpret ni ya obakwa ko make reference a wa timi say nya da fe makpo na no be ka say give we dey am be ye AI kwa cheke na nya dokure na nya no SOMPA FM me kwa krata fe to shinsia daily guide mo na eje executive assistant our African Continental Free Trade Area Antoinette Amabuachi yes ke bia fa nensa ase Antoinette 210,000 Ghana 221,000 yes yes ke bia fa nensa ase ana ntintina am say yes allegedly 221,000 Ghana cedis ajani mi odekoye odekocha bet ana bet ye dem bet sports bet ana bet ye dido oba na Chelsea ni Madrid Chelsea ni Barcelona de go go Barca for echi dey ai na yedi audience anka ya nti odi anka ma paper no mesu behwem no na ya we utimi we ya check me na da ben do ko twai asam no ba da ben epie da ben we kura court krampa ma court ra 2023 no and when yes can anko shim odi yanko dis kan wa ko shim 2023 no na se misi that's a 3 years ago entiti say sa abre no 2023 Madrid na je Champions League SOMPA FM and to we are go so mom nyina ba safo but ba ko yoti mom nyina bia enti 221,000 Ghana cedis what they akotwa bet ama bet edino obabesia bet edino o say 2.2 billion odi yanko ato Ghana bia no amfa ne dako bia no twa nkada enti daily guide na de hon sama ba ha no wa say we die asam no tintoto nyalem bibi wom emu awrempa dan so manso bia kese no a ejato mu ho no ana abake ka ho asem no eno ho asem no daily guide e de bi nso e de aba e wo ahasi eno a ote se Bank of Ghana say policy rate no o mate so from 25 to 18% nti eno ho asem kakra enso e wo ahasi a enye asem kuma kra na COVID-19 health recovery levy no parliament say omodom na ya gbo ato atwene ehun hia Ghana bio nti wo mo ato atwene kra ye hwe ne ansan kra nso ankonkofa amfa mabio ye de bape asem kese na ebesie na ba ko bi wa ha kwame ayu abedi pele nimfo ni da ha ya appoint no to sports ministerial advisory board okay anti wo kobo adwuma de aboa se obetufo ho se na anu a na abandada na woso no na wo mo nso te sports ho vom fa samoja okay amu fa samoja sa post no bia na o mo afa wa ha no fa no chiro ka so wanye eno de eno na ya atesem oba wanye but not still not advisory no call not the fetch abedi pela asem ne yeken abedi pela nkasa asem ne yeken ni nia kwame ayu ni nia na kwame ayu but ono akasa so ono akasa so de ayu ni bia ayu pele abedi ayu pele abedi ade na abedi ya abedi pele iti daily guide kakra o de ba ya de mabom de akire we ene wafa daily mamemfa daily graphic enso entwaso ha ansana mako ama adepade de ekura no ne efe yakọ chronicle no daily graphic ne de yewura pandit esiama wode ne mfoni aba betu akiri amna do a woda wo man yesika akura bia batan Bank of Ghana no wo chese se policy rate no to hweba bia na ewo 21.3% wo ma hwan ya de aba 18% asese
bank ahodo betimi agye sika de ahye wo mu nnwuma ama liquid abem na wonom nso a egye besia de adi wo mu dwuma no ebenya bia eho dwo etumi agye de adi wo mu dwuma ama man emo ayede anope daily graphic wafana kakra de ato akire eno acha da kratafa to so dumiensa Parliament repeals COVID-19 Recovery Act no nti wo mu san hwane ne foforo anope edaha we COVID-19 levy no nti ene ne da hai ebisi ye to atwene ebisi so repeal to say wo mo san Dabio ya twam no repeal repeal ya twam no unse when you appeal say ye hwane ni appeal ni bia o debate ya wo mo ye ho kan first and Parliament second repeals COVID-19 Recovery Act enti wo kan kwa ni mo abon so be ka say enya adwuma bio sanse de enti a wo mo de sa bill no e ba ya na se levy ni ba ye nyina se ye digine ya de abo COVID-19 a e betinsin se ye kobu no ho bra na ka de enro ni ade bi ya ye de wo mo begu esi eni ho bio nti ho nhyada ehia o man bio nti no ura ka se ato ba forcing akoma bosika ne na wom nti merahye bedwa no wo no kwa asesna debate kenkan ya so makan first second third the levy was aimed at raising revenue to support COVID-19 expenditures and to provide for related matters and they now working. It was introduced as part of fiscal measures to mobilize additional revenue to support the country's response to the COVID-19 pandemic and to facilitate economic recovery in the aftermath of the global health crisis. And COVID-19 it is repealed. After COVID-19 no was en kakakre tu yan kombe ho akontani ade yante hwe tom de omo mfa na mum ne amodi nko bia ka ne mo ho ban isi ade omo abo ato akomu nyina agi ato mo adu akobenkurum se yenyimfiri ho ampa China ese wa ka ne senso pa se Ghana ne de wo beta akire na tondifa na wakasa asemi se ensema je champagne wa boso de akire no se Ghana ha wo de na ba betena no wamfana ma metena kwasa de beye na ye ne wo mo enkuta hodie no ebayiri ye na ye be hu mfaso e wo China so e de ma Ghana anopai eno so ene wo daily graphic mu a ye boso bi e de ama yetifo sade ade padi kan boss wo no se mampani e be de akire wo Angola no enokre Luanda wo ho na ni nyina eye abibiman na afi Europe aman no enkandifo na ahiahia wo mo dwene kwampa wo befa so etimi etwa abaahwe do mo a efiri abibrem na wo mo ekọ fanwa pradada so wie san kotwa bosompo se wo mo kọ broni kurom akopa habambede ate de abafie no kwam befa so etwa abaahwe ano na se mpo enkora bi beba mu saa wo befa kwampapa so anope krata no watwa de aba krata fa to so num ubie ho a ewo ho a ye boso de ama yatifo na emu ana wasanso de aba betu hoi Italian parliament vote to make femicide crime na me wose manko a na wo mumfuni ewo ha balu nkokon so na wo machi o hwe placard wo matwro wo mo demonstration na wo mo yeyo enti wo de bra Facebook ho na behwe se de Italy for man ye demonstration na fe o fa no a no picture na de abafie no wa ba behwe esanse so person usua tenten ya yemfa ye ho nto abotia said ya demonstration o say you don't own me and no placards no so de wo mo atwere no bia na ade bo wo mo komu a anope krata daily graphic wan fancy ya watwa ede aba ye boso ede ama atiefo a wo mutie SOMPA 106.5 FM Accra First Bank for empenimfo eda no akosra mampeni John Mahama na wo mo chese na nisu ade hunu ne botae wo de aba ne maye etoso mienu no First Bank nso bank edikan a wo musa wo hwene so achese wo mota na chi
sɛ ne yɛ 24 hour economy no wɔn bɛta akyiri saa na nkokɔ nketenkete ne nyinaa wɔn mo ta akyiri big push nyinaa wɔn bɛta akyiri ama etimi awie mu die anopa yi ɛda ha na wɔse we IDEC pania wɔda executive director Edema Institute for Democratic Governance IDEC yewura Dr. Emmanuel Akwete ene kasai wɔse sɛdeɛ amanyɔfoɔ tituru wɔn ma ɛwɔ amanyɔsɛ mu no wɔn benya anka entenaso no kora akonwa no wɔn bɛtena so a wɔn mo ntena so nkyɛ no saa na wɔse wɔn de si wɔn ni so sɛ mpuntu dwuma ɛbɛtena hɔ akyɛ wɔn bɛma wɔn ni akɔso na no aboa mɔma yi enya nan papa bi so agina anopa yi ɛno nso ɛda ha yewura togbegba sumana Kingsford Babin Aban nimfoni ni na enhyemudie bi ɛkɔso awiase nyinaa tenenefo a wɔn da mrahye badwa no wɔn mo kɔ nhyemu sɛ nhyemu India na wɔn mo kɔ no na emu no lokno ɛhɔ ne kɔso wɔn mo bɔpani yaba so sɛ yɛ kan kabo mu a wayɛ adeɛ papa atimi asoso mu a brana sono na tie konwa so wotimi bɛso parliament nim ɛma nkambo mu yɛ adwuma saa ma sono firi akonwa so na kyiniyɛ bae wɔno asa atena so atimi asoso mu a aboa ma majority aba minority ama minority akɔ majority a obi aho anwunso anwunsa ente papa no yɛ ka profound gratitude a deep commitment a ene na okuta bi papa enti wo mo abona ba so a eno so anopai daily graphic whicha ede abetumu a ye bosu bi ede ama yetiefo na ye bekọ na fe ubetim de wadwe nkyira ba Facebook honom no ye bekenkan ede ama wo enti anu wa hye nso na enhyamudie bi kọ so wa axim ne no na wo hena wo axim lower awula ese galamse na ye ka ho asem no wo hini bie ni ho a obetimi aka se ne mpasu ya so ana ne mpotamu galamse ekoso na me de na minim ho hwe na ekoso enti se galamse ko no betimi aginam ni yako akwa akosi ase a wo ka che na ma hemfo nyina se wo mo ensode anopai eno ene da hai awula kwa me ajefi ono ne mfoni ene dami asem wa pam wa bosu ye ho na watwe ba ko ni mo no Western North Regional Traditional Council for no wo ko nhyiemu no wo ka se enka aban no ema ahemfo no kwan na wo ko galamse yes wo ko galamse se wo pa nanim wo nsase ya no ene wo nsase ya achiwade ne ajapade wo so enti sa aban ne pese wo ko galamse asebo meta aka pa sa aban ne pese wo ko ne ye pa de anko involve ahemfo no more than so what you say esa nse asase no kura achiwade e wo so no ye behu de aka no a yes if wo mo nsam onse wo kokuro bi so a ebu house wo kuada yankwa asase we so no kura ebena da yankwa asase we so asuo we edu kuada yankom eda ye foda eda we e wo kudai to wo mo nim sa ne ma ne nyina enti nka ye jaisha wo mo nsase wo mo aban ya enko mbete ne te wow but come here say so mo ba ahemfo ne se ma na de no mo ko mo ba pamphlet ekura wo mo sisei where they from above near the above to so ohene no mo se ya chechire nsa egu echi ntimi nkasa ani ada de involve wo mo se de wo mo se ne se ya asase ya ada ya na eku ada ya na ya wada okay enti eno so honsem eno no ya no pay daily graphic wa boso a ye boso bi de ama yetiefo Ghana ne South Africa ka bomu no ebema $1 billion yensa tumi aka wo dwadiem na we no high commissioner na wo ka asemi tundu yanko Ebusiame fa Daily Democrat de obokrata no enso to aso enfama na me hu deputy attorney general Orasom Sai en oda hey en samwa enenam social media na so ya kopie mu court ne ade ade ase Wesley Girls se yenua no mozramifo a wo mo pese wo mu gu veli bie na wo mo ebo wo mo empire a ehun sem aye pinso no wo se tie wo se afi apema hankono aduokono mieno 1992 constitution no wo se article 21 cross 1
see no ɛma ho kwan pɛfɛ sɛ obia ɛwɔ ne freedom ɛsɛ or practice any religion bia ya nakoma ɛpɛ ɛno no deɛ no ɛna article 26/1 no so ɛda di pɛfɛ sɛ ɛwɔ se nipa bi ɔwɔ man yi mu nani etimi gye na otumi maintain ne ho ayie ɛwɔ ebia kasa wɔ pɛs wɔka mu ebia amamere bi a wɔ pɛsɛ wagidi opɛso wɔde ne ho atu mu ɛna ɛfa no nyamesom ɛne sɛ yɛnsom adefoforo no a ɛno so ɛma ho kwan article 26/1 no ɛno so orasham sai achem ɛna article 17/2 no so ɛka ne pɛfɛ sɛ ɛwɔ se yɛ treaty adehye nyinaa pɛpɛpɛ treaty obi good na nko treaty obi bad entini sɛ ebia wɔn school hɔ nyinaa no sɛ unim sɛ ɛkwan wei so ɛna asemasi ɛfa soɔ na ɔbɔ ne mpaeɛ a ɛna wɔma ne kwan ɛna ɔbɔ a sɛ ɔfoforɔ nso ɛsɛ ɛkwan wei na mɛso mefa so ɛbɔ mpaeɛ a wɔn nso kwan saa na ɔmo ne mpaeɛ no so wakyɛkyɛ mu ɛwɔ article 17/2 no ɛna article 25/1 no so wɔn nso wakyerɛ mu wɔ ha no mo ɛsɛ sɛ woyɛ openi na yɛde ɛdɔm ɛma sɛ da wɔn mu ano anaasɛ ebi a yɛde adwumadie bi anaasɛ adwumakuo bi ɛma wo a hwɛ na hwɛ ne yie sɛ wobɛhwɛ obiara ne background nipa na wɔhyɛ waseɛ na wodi ne soɔ no hwɛ baabi a wɔfiri ɛba ɛne ɛho nneɛma ne akade a wobɛnya de aboa no ɛma wɔ no nso ne ho ɛbɛtɔ no ɛwɔ beaeɛ a waba ɛsɛ ɔbaba bɛyɛ adwuma anaasɛ ɔba bɛsom wɔ no sɛdeɛ bɛ ɛnkɔ yɛ sɛ bɛwi asɛ no watietie nipa ne fa ahodie so na akɔyɛ sɛ wayɛ bayɛ ase biara ɛne adeade ɛwɔ mu a wei no article no wɔkɔtu makomako nan ɛwɔ Daily Democrat de ɔbɔkrata yi mu a Deputy Attorney General Orasham Sai wada ha wacheche emu Education Minister Orahana Drusu no akasa wasa aban no amenebo anomunsuo aguso se oka no ne campaign messages no no bra na all person wo bedi akonwa yi ebio no waka asese Nyankopon ya adom no ba wonu mu a womo edi dem na bibinti yede womo ekọ eye special schools no womo school no nyina bibia be free womo nua ne womo bedie ene de eka ka ho nyina no aban no guso ode ne mapapa egu akwan mu ye no so ehon sam ewa ha Ghana man pani dada na nadoda kwa ekufu ado ena wa endorse new cyber security book ya pedifo apa ho entema ewa kratafa to so nim ewa Daily Democrat de obokrata yim eno so mun sam na wakenkan ebi former First Lady Nana Kunedu Ajeman Wallace Enra ebusuafo adofo wonum ehia ye wo bo mass kama edman na wotweda no eneja ekoso wo ma ahye date enum sam na ne wo mo kyire mu se wo mo cancel de efa maami ho ebi mu se de wo de kind pa PNDC law 111 no wo mo se maami jai ye nyo de no ye bu nya me fa ne clients ye Daily Democrat de obokrata yi edimon sam aba lithium deal no empanifo biya wonom di womduma omose Progressive Alliance of Ghana womo catch empanifo say side deal na womo ne Balawi DV ekono de bida ebeya womo enredraw no tempestuously esanse aban ba kono kura no na 10% na sa 10% no kura no mu ndc fo ya mo se enye emfa hinkosi hene ene ade afebo mu ba ya 5% aden enti no wamo so ede wamo anu atwom se sadi oni de mo man kra enti Progressive Alliance of Ghana wamo so panifo na kasa se sadi oni panifo hwe na wonom enredraw mfemo jere omo ba manese wamo bo adwuma pa o enti yamo yesema wamo sha wamo se amafo na omo fa se ebu akwan so emo man eboka no jere adwuma ko ni se wamo ahu sa host ni nyina nti wama gigi sika bebre ama asevi Ghana millions emo mo de revenue no enso mu a eno so mu nsem krata feto so miensa e Daily Democrat de obokrata yi emo na owura Dr. Albert Echi Buasiako oye founder edema e-crime
e-crime ɛna ɔda ha no mo ɛsɛyi na ne nsɛm wɔka nyinaa afa cyber security ho sɛsɛm wɔkyerɛ mu sɛ ɛberɛ so paa sɛ ɔman Ghana mpanimfoɔ de sika bɛwura saa cyber security dwumadie nim na ɛtumi akɔsan sɛ ɛnɛ sɛdeɛ mmaman a wɔn bɛmbɛyɛ ɛsɔre yɛ ni yɛsɛ asemɛsi akyi asemɛsi yɛkyikyi bi hyɛ bɔtɔm ne adeade nti ɛno nso mpanimfoɔ ntwɛ ni na sika bi ɛwɔ sɛ wɔn de hyɛ mu a ɛbɛboa no wɔn fa hyɛ mu na yɛntena hɔnom ama bibi ɛmfiri yɛwora ɛnum nsɛm Daily Democrat de ɔbɛkrata no ɛde mu nsɛm ɛde aba na apɔso bia na anɔpɛ yi wɔde baayɛ ɛnam de asom wi Aja mefa Chronicle na afei na quotation no sɛ wabia na yenye ho adwuma kakra na Chronicle samufo adwompo mefa ho nhyase ya wa ha sei samufo sɛ Accra Kumasi Express Road no a iguso ayaka ho asɛm no yenhwɛ na yama na anya sɛ tema motorway mistake no ayɛ no bia sɛ tema motorway a yɛde concrete ɛde yɛ na afei ne yɛde asphalt ne etemu kwan a yɛde concrete na yeye na ne ye titemu atutu ye titemu ye ntimi amenteni na ye de asphalt na etemu base ye hwa na ankoye sa mistake ne bi eno ho afutuo na wade aba page 5 ehona na megina ye gi Nursing and Midwifery Training College no ye se dan kram no betre masua de kromu nya bi e dan kram no betre masua de krampo no aya asem kese pa na kan twem se omonya baby do theater we ye gi asem ne kana saa no Nursing and Midwifery Training College no eno ntimpanifo hwe na omo ntwo omani emfa enkohwe womo na sane na ye ka policy rate no ho nkomo no eno so Chronicle bi kama e de aba na ohun se kasuwa wini ba kwantempo no mpanifo guso den womo ya kofa Cape Coast akowura makosi takora de na chiwo ni nyina mo ye no dual carriage na ekwan na womo ye no womo se ye 180 million US choppable Donald Trump dollars na ko hwese ne yefuturo pan kumanfo se me de bosun bia mfa kwan so ntimi nimsa ne etie o se ne yefuturo kumanfo wo kwan so ho no a eja yasem kese no wode ho nsem de aba ana wo che se be yanka contractor no ko onye ne obetumi bia na se ne nsuo kra no wode be pitipiti so ama omo ama nyema ko yie kakra de ama na nka ye de ama ho me no ho nsem kakra ewo Chronicle mu ewo ha Chronicle ne kama de aba na afi na me san ko mati bi na me nkɔhwɛ ne Chronicle wasan de ba ye no bi ewo ahase a Chronicle kyerɛ sɛ sei ukopie mu asantmanta mu a doctor ɔsɛ ye wadutwum wone nam ho na sɛ ne wo Ghana vote wo ho no nyasem ketoa Ashanti region sɛ na no atwuma delegate ni aso beto mo kan won so meto ama no o mo se ne nkasa ye no kyerɛ sɛ obetumi de nkabo mu aba ne pipi ɛno won so no na natale fita no kan wa bi anim nti won beto aba ne de ama no won mo delegate ya na san gina ha won mo kase won se Ashanti vote no ebetimi increase age sɛ adutwum ai ana onimnya for branch champo so won se ne dim say home region advantage no branch champo so ono so na say Eastern region of free saba omiya so na Eastern region na wotri mu in Chronicle de aba say ba omiya sweeps votes in Brian's backyard wa pra just wa property correct pa we your Chronicle nya wode ba ye ne bi no na ai okay kwambe dia ko cheda na manyo na ya ne movement here de ba ye new force nipa no wakasa de ma new force no onim no no kasaman spokesperson former spokesperson onim no the photo wa hwana your friend no Shalima Abuisi okay no Australia Bruni no one more say one more criminal record we see no am say criminal record we see idea for Beckley say ne ho so one more say ne ho so sa brobe okay say na na kan na ya manyese mo kan ya fa nguni ho fi na entro kakra no kra kakra ne mo dia na entro no o mo se na CID for sa na ya entro nko nti ho sem kakra ewo afi to ne ya nya adwuma no na senra me be kan sem ba ko wa ha yes na o twa twa mu no ano so ye kan bi wa ha da bi do the needful no do the needful ni bi na me kan ho asem 0260196064
0260196065. Yedi anusi ano. Yesi wa ha no. Nti na mdi we dey twa to no. Teacher for no a na no ye beka wo ho asem wa ha se wo mu sika na na say aban tuama won 11 months, 12 months, 13 months no a aban tua na finance ministry no e release ka say ye nchemienu. Ebi nko teacher for no dim. Na ebi nko nurse for no na no wo ye demonstration ebi nko wo dim. Enra na otwetwa mu ne ye kan ye manfo ene social media so manfo twa bo me pa e twa bo wo mu di matem wo mo e frɛ me eno so won your fraud direct call no adi atem keke nora o kan ni mu ana mo nora ana me dis foforo be to so na me ne menu aba hene yere ene ya ma me akohye nhira na wa ha se brada no ene wo mo ye PD no wo mo ye ne enim se ne ye se ye ntro no de enkom betwa atom Womutua November salary nkwa na ma wo. Eno na controller de digital allowance no antimi ama. Na digital allowance no a controller say wantimi antua. Na nye teacher fo we no a ye tua wo mo de na mo 30 months de na wo. Na no ne ye professional digital allowance no ye de ma teacher fo de da. Teacher fo na ye adwuma. Wo ho de da no. September bia ye tua ma wo. Every year September bia na ye tua. Na controller antimi antua in September. And no, you so bet you in November. November, so 1 centimeter, and also they could December. And no press release. I'm a no cranat, then I got no pretag of war. And the whole release by say Minister Mrim. So, who Nenti, Nra, made it 2 so says Sicano near controller. I catch and some own Tiana and power controller and Tiano. And no made it 2 so come have a page in this one. Ona enya se kan ye ka se mo wontua wo se niema bi na da bi sa niema bi no ye allowance no a na wode koma professional digital teacher for no de na no ran kono na emom wo ma na ye adwuma 13 months de no de na ya ka che controller se why validate wo se ma wontua no ramede tools e wo ho no be hwe after revelations ebinum kra sa 1 month de no a November de no e de ma omno kra binum kra up to now binum sankaye binum nya sa salary e free chire ba November no amanfo bi agene binum nyaaye nurse fo no nso a sa sika na ye chemu mienu a ya se fanko teacher fo fanko nurse fo no nurse fo no nso so mo sankan o mo de membi sabenu ya mata asante ko busa mata mebusa mata wo so wo nso de no a wo koye demonstration no na no mpo nurse ni ba ko se ye tu no ana manfo agene numbers no saafo no de na ne yesi wo muntua eno nso ye ntua mo meji wanu siye mesa bansa na mo sie hene ne ya sode mehwe de egina ha san se so ahye wudi ni bia wo frefri kantamantuni ana Radio Techima Oga Jesus Techima who station ho ape mo yente wa no pay yo me da se abuja fo ya mi chira mo sompa mo so me papa de se dia Ghana ba bia Techima ba bia no anu bia ano pa ho mama kwanya se manu fanti ampama me papa ba ko buru de GPRT regional chairman e fene chairman Musa na buru de incoming regional chairman papa chairman Tuma na se papa muri tanku MPP chairman honorable Martin Sakota kia campaign kia le papi asemu ya uka wa MCC enya dia se bi teacher fu ni anesi fu omuni dada se papa de tra ko nyesu mi bi ya mo tira dia bo sumi dumienu pia mu ni sana ma mo ko dia se tira na de tia no be tia endi obi ya ni ana ta papa kure ya sa ko fa nwera fita di dura no ho asa be kan sum de nsem di guma sum afre na mo kure tia MPP abai MPP bo ba di alawa musu bo ba to tia MPP ampa mo di alawa no mo to di tia MPP se papa ba wan se wati ri musuria se na mo am ko training tele ya ke mo di da ko wa pre ko MPP ta na mo di ni ensa mama wa so tram MPP ta ya o de bae se mo ni papa me dada ya mo di da bi ya ne ka se papa mama de se ya di tu mi ta fa ka na mane na da pa fa di tu mi ntro bi nsam de number 1 we are seeing na e ti ta fo ne na se fo
Someone the way everyone money say idea bebon. That mamenka West Lagos on Santo Kakra. Tiawa. That no question pa no say. Me ma call Libya pay. So ko do Libya. No be a Christian name. No be Islamic name. You Libya ni no so ama adwuma what the man be Islamic name no. Me say me kokodu wa me see me di pa de anya de adwuma ntinasesa me di Emmanuel Arab mo kan ima. Keni pa no bisa na ka so di ima na say ni mood na sesa. Ba obi obon kramodi no ba na da fo no. Entu kwa West Lagos no woni me say Meta this voice say awo wa wo kwa diso. Some of this akwa bi awanti aforu no diso ya. Okwa na gube akaka no bunyira. Ya da sera obi ani ni lebu ni kakra na entra na asumbi. Papa mi after the first January. Delegate Moncano no me 2 franc and farmer MPP. Me da se papa na ni ko no bimbla. Mo me da se ene odi ne bia wo frefi. If I tell me friends with that, I friend Marcon, but I'm not saying. Nyame hu ya mo ba Marcon yente wa no pay. Yo, the Yamia Papa. Yo, opening an open neck year, brother Wumia, and you are John Boyd, Yakuba on Kawon. No one needs to have yes, Emblem, and fighting Yam. It's opening. If there's any visa say, Parliament of Honor. Say one coa, Yentina won't call ya, na say. One can say ye, and I won't call ye. Yentina womoko. Mentia here. Say Yentiba na one qua. That will be a star. I can't engineer. Now people for us also I'm not good I control more. Not the other bottom. Listen to what Mentia here. But if I am someone moody, and yet there, and I want to let you watch the rest, and then the other. What's so today? I'm sorry, better not much idea. Not anything. Me would the answer. Now, young done of Conrad, yeah. As I say, yeah, check for the panel, Sunday and Castle Moon City and the other, and to Abaman. And one who I am a party member, and my 2 Abaman, lawyer, party member, and Casoma. I see a 2 Abaman money in the airport. Now I'm going to say one now, young, your shower must be a one coming here a woman. Not the young answer. Not the affair by any service, every apartment, or people want now, you are so much. Katapu problema odiona oye ni team go down running the guy or body team go second to me. That's what he's doing. Sani ma we ni na say yan ya to abano. Ya ni se yan first party wo ya wanya wo party member pa na so olobi awa hu se kuro no wo mu no. Owo ni dia to abano no. Wo ko parliament na esen fa to amra so. Ati anya ni sa dia ye better say nyame hira. O hira won so. Odi ne bia frefi. Good morning. Good morning. People on you. Can you tell me touch mine? Yo, me that is. Mama bo abasuna me chiane. My farm go. Mama farm go akra MPP server the channel no pai. Na ma chia Dr. Mabudo bi na ma secretary. Atema amafo na na mkata tele mo tie both na adiso go no ajitu no da maya ni mandino ya Mabudo na the president yan po at the 1st of January yan ko tala ni go do we found no yan ko tuma da Mabudo ya that's what it was on the above na the end so yes the problem it's mama said you know Martin no ya pa do not the president I'm ya to about what was no 8 years and the president was here that teacher's allowance you that go who work for 2020 the one person there over 3 years who come on 3 months are you the president was to the government them to through it so that idea that 11 months who come on 1 month and on the command teacher for from professional franca kakra bonus for and no week here teacher for na yet time you have for come on at the end of the fantasy but the channel here a year 2020 we are on top about Dr. Mahmoud and on far teacher for here from your for my baby and already and I can tell you what thing you know so that the American so that the answer of the because school be a school sorry school that you are so that so there when you or the national it is a uko that's what your mother you are so you won't come upon school it's about secondary school
Ebra, so that's it. Because of what you have for Rupia, I said, who is preaching all your way, don't go my happy. It is so common that you say, you know, the end of the seven what is who is Jima, but we are saying, we are seven more for not to get the upper. We are but that's a king. I know the chat to my phone. When I buy you didn't be out free. Free Santa Maria. Into Free Santa Maria. So, Michelle, with you for an opinion. Now, Nigeria, Nanakia, over National Canada, Ama MPP. Then, or they say, we have a change upon the MPP party, no corner. Is not paying now. That's a wood limited by our party, no, upon some party, not yet. And the bomb by a delegate in the Ministry of more than a money for Minato. And, or they say, a couple of Kwame Japon, a human. Or no, may Juma a 2 years in the home corner, but no man 1 month be. Mr. Talking to you, or no car or your. In the said delegate, you know, say, more than say, or they say, 31st, you know, do all ma, not young dog, a pan boom boom, pay, not a pay, mamma, or mano, in the manner. Now, what they say, they can't, or they say, school, I say, and run a school won't be this. They say, when you go to rooms, you do all the women do. Indeed, so, you not walk school in Mirania. Other than you say, we just want to walk at the home, I walk up again. Sadia and Emma, Kuno, Achi, 2 member. It's all the non graduate school, you are so idea. So, what can you on the wood? Now, when we are almost school, and now quite a few, my afternoon, you are a big hour. Maybe all my woody, I know one better what they own there. You know, if you are and you in the Umba for you. If you only just any man, that's all is on the push media, only school for them, so I know who know what I'm school for. That's no idea. Wouldn't it be our free? Opening your mammy and your with my phone. Oh, I do so. Begin the return of crap and Catholic transfer. They are from the class I ain't pay. I'm sure my DJ, I could catch you by Shaman and I call me the chef in the sweater. If you be American. Opening, I did a 1 chair here. No commenting a woman. 1 chair here. No commenting a woman. SOMPA FM. We are Papa. I don't think so. What school did mediation is a more yet a sorrow or a shade down when you're for a while. Oh, God, cafe. One year battle will be on 1 year battle for Islamic school. Now you come with it, Papa. But when you are Christian school, 1988, more. One school and you they do right there. You're putting because you are what sorry. You're putting a waffle. Islamic school, what are you? Islamic gate. One of what I said, a Christopher will come saying Javana. One of what I said, a good Sunday, no more your Soria. The super Bayana. I don't know from now to Samusa. We are going to Christian school. You were saying jump to the Soria. No one went to the furniture. After so we are a Christian school, you know, only Christian in Sicily. And that's on the walk out. We need to tell you now, we are corner. Comment at the other one. More. I will not comment. That's because everybody better now see before. And then also show you my body so far. But that's it. And oh, dear, didn't be our free. The poucher, your friend Felix Bell. Felix Bell. I think what? And what you look crumble. You're crumble. I ain't quite into. Medasi. I know by my bomber basel, Namasham, Mubo Juma. Now, Mr. Wama Makonya, dear Mr. Naminchi, the incoming flag bearer. Honorable Kennedy upon Preconia Japon. I'm in the incoming national chairman, Honorable Bachi, a Jacom. Now, media, we can't say a man NPP, a wapa mono.
omutini me bibia da ensi suda nanso obi a obeka se enu ana MPP wa ban mu onye fe no ya na je ni nwanwa ni nwanwa pa ubeka ya enu ana covid ewo a ewiase nyina hawo ebetu yen fa time no kora no na do aban atia atichafo ka SOMPA FM ya wo poma ha almost 1 year na atichafo nkotuma nanso aban MPP aba atia omuka esa omo kola appreciate eje adwuma ente da o hawo ni nyina eni ho na aban we atichafo ni anasifo omusika mitia ewu ya yedima omo na aban ebo ne usafo ni se economy na gina bibia ekoyia eni adenchi na bibia akoyie na economy na egina ni nan so na otuma efo omaketia mitia eyedima onuni asema ye bisa enti se nese wa be covid level e fio usi enti num fe na enti ti ba ye tafisa MPP aban eyi free ho enye ba ko enye mienu bebre kwa enti extra ban se ombubu diane so economy na gina ni national bibia ko ye dia ne juma ye fo onti omuka that's no dear udini bi afrefi ajani mo into mfrafa kwa baria yo wo wa kan wani na mentu aso ano pay brinchia chafo incoming and incoming that's not about the kan ka wadu abranti we o bi di wacho ko kan to I'm not getting it right. Chris Lord, once over the name for you organizer. Just have your hand. So next time. SOMPA FM. No, for the apartment. And so many years. Only a day. I'm so much idea. The one when you're not the answer will be careful. I had the great class over here. There's no moment you can walk. Don't be coming in and out. Let that be my champion no matter what party by you. Yes, I got to have a big movie. What are you? Come on, I'm to put the Japan. And it's here, but no, here, but it's new. Oh, yes, Mama, MPP. When you're thinking, on come MPP. I'm just nothing. I think I've won so. You're fine. So, now almost to about the what are you? I find your mom to back in here. And you come on, woman, it will come and talk about the door. Bye bye. I didn't move and say, oh, man, try MPP. Na enkoye mawa enkosa udini bi afrefi apa original pa me nyame apa tejima boko de apa yango pa don apa ma ja don de se me hu ye mobo ahaye that's pa apa me sam program no enyanchia so bi ba na so chia ko cheri an ko yi na pe so won chen wi na ka tenten ne egu chi na ye bre nyane sa apa ma ko ma no so tew Ghana na se bia ya ye ho tamfo apam sasai yo kromo hanom ena nkro everyday rasta best school court gas and kan banko school mo onom na ya ni Ghana hanom nkola me be ga me so se ko bi ka school mum la ki di so by eri kan busu ama wo e dan se ni nyina se na ne papa anase busu ni e di sap what as MPP aban ti no ye nya no one company team rasta as the different to continue student. And Kenya Chumono, just me more work on the Yamakumani so kind. Upon me can be better Ghana for the MPP NDT. They are sure you almost sell man. Parliament woman won't go. That area only be big and Mabunu. When the work on Ghana Mabunu Yasumbi, but don't be the woman that never chance. And then no to move Romia Subana, only Mabunu and yet. Umba parliament said mu ye mpanyimfo aya to abade ama mo ye mpanyi bibia apa me da na menka ho mo me nya me to aso udi ne bia afrefi me kaza chama so me da bia Mr. Tewi aguna so edru yinti wa no pay good morning nyami chama na kwetu na me ba ra ba jamba so ka chama mbe mama se pre no chika pono chia wonka if it's a young man who has taken the sponsor, this is a one place that is a good school. One young man, my soul, I can go to school. I've got a young 5 million black.
class is 2 million, 3 million. Yes, the road to one car. Now, what the price are you saying? I think I'm at that too. Every time I say, bread cake, you make up the price for the year. That's your shame and who be on the year. Into a walk free, say, yeah, yeah, that's wedding down. Say, I'm fat as you can for. Here's Roman Penny Mama. On the young send them at the sea, long on chick upon the car. And I was one of my young saying, Catch your matter, Yamisram. What you that's it? She are going to show you for you. Would any be our free fee? APAM. Mira, I don't think I'm asking being and council. APAM, in fact, they are some car. Na APAM, a crime of some Pekian, Muslims, Bodina mean you. Nana Amuakuya, because So, boy, I see no. Nana Makuyanko, Kafra. APAM, Pamacho, cut it off topic of concept. You could call you, I'm following Nasso. We can't get a credit. The French Nassau. More, When I may see more video, some major Corona or high movie can ask them. Papa, I'm in charge income in such a you are not watching that any credit complex credit. Yet Ghana, who go at you school, if you're Shasma, dear, oh, Lebois. Sape, At your school, the Shasma, dear, Debbie. it was like a master of the court, the Shasma, never Shasma, at your school. Valley View University, I look down for one hour while it's a copy. Oh, Shasma, dear, is school in the it is a response to the better West Street, a hombra, and a new Papudiso. The man school him and the Uniso. One man fat or tiny, and you will be a ass, also the school, and you'll find that you will school. I buy another soul, I say. The better to go over the school, what here is over when you move Fabra. I don't know. You move Fabra, because I said the rule of the pastor. The old friends and school member who did this one, and not of school. Open Papa Yama, Mamma, Super Panel. The school of the Super Panel, I look to the Stadia. When the alternative, when you, I am soon in Brand or no. Say you say, and the young you do. No, school, funny, human right. The young woman left that. The young woman left that. The human right. Left alone. Chrono. You have one I say, you take the foul with you. The people don't yet march to one on the company, or the 25 pounds of Fiana. People don't walk that, you get the 2 hours, what the one before Liano. Or any form of the city arsenal. And you get the woman who never. And you quarter here, you are. Will be on the quarter, on the field. You need a quarter, you never know how man cleaning. I mean, go on council. Who didn't be our free? It did. Come any fine, come organize to Namor today. A man who are mobile, come name, my coming organizer, and yes, to me and you. Now, I was yelling. Oh, you. If you can, Manuka. John Board internet is not a man, and care. And get up some group of a family. They will like that they had a very ambitious. Often, here, one thing, and I am saying, studio you want the one. Contact to this long take a course on it. And what should be done with the corner background, and you're trying to be mad about your madam take a corner. It's not that you should be removed because mobile and you're every day you're opening for hearing. It's just. Correct. SOMPA FM.
to me to put it at the Open you are sorry. Put food energy. But school is so simple. You could maybe public tax also by a million ago. They are messy. Yes, I would say. Only not flowing is an idea. Only that. I don't be lazy. I don't be ready. And I say, I didn't because also I can't open that woman. I go for that time before that. In the other way. Only really. I can't find a young man for whom to say, when you have to say, my God, when you're we didn't be afraid. Mira, where are these Akafia phobia? SOMPA Cantamanto, Akafia phobia, that's not is to Musi. And correct. Nameka, I tell you, APAM, the Samoa, SOMPA FM. I go away. There will be friends, not a boom, now one far, and I got a moment around it, as around my dependent pressure. Who put it on a cat and say, one or another, woman made one man. Oh, very. Aha. My Dr. Ban a tampon and any birthday. Dr. Ban a tampon. Happy birthday. Incoming back better. And honorable Martin, Consolation, honorable Mr. Chaman, and I tap the Mohammed is the good man. Many Suli, Suli Michel. Suli, who can say me? What say? One of Methodist school as a leisure school near Bomba, one Pasolia, Bomba, we are the but I say, I didn't suppose that one can be our home. 13 we have the money, now say one more authority about my. I am sorry, and in the mirror. Yes, of course, I'm sorry, we are. Oh, sorry. I don't think I need a polo because the one court that can find a while with the cousin and careful. Because now we give Brandon and Brandon, what are you doing today? Put me so, even your crowd, I had to follow. They do a sorry. They do Monday, Yapuya. It is Sula Yapua. They are sorry, remember. It is Mamma for Mocasano, and the MP 40. Tapi, I'm sorry, you choose me three. And I'm not working the president of SDA. And yet, my time we are the Munina for Overcapra was no say as my never. If you will be able to get the Munia, who gives that idea of what SDA school down. What you say? If you are aware, the other one no be Nagana to one a grab for any money. But you wait there for Pasta and the money we have. Opa and Gramos school number 5. What you want to web as we have. Me do we didn't be afraid. Live from Cantonment Market, Accra, Ghana. I was too. Somebody the bomb was upon them 2 months. No seconds at the reality. Afra. You, I don't know there. I'm going to the happy birthday, Papa. Wait, my goodness, you're good to Papa. They're going to talk on the money here, sleeper. Let me say, I want to economy, Papa. Mother, you walk class, you're going to am I will touch my dear? What do you school? I never to my dear. I eat here. Now, the girl said, yeah, I can send me an MP for the anger. Soon, I have to Papa. Papa. Oh, they never see who's will be a papa and on your papa. Oh, I say, 1 week, you come on, so we come to company. I see the power. Hello. Hello. Yeah, I wouldn't want family to hear. I'm in the Kazakata. Family. I'm in here on a watch it up. Whenever Chairman, I'm going to get the Yamanopana, almost what did you not, young Kabu. No, we have had them way up and wrong. What kind of never kind? I thought that's a BB piano. I feel a piano, and that, yeah, a crowd tries to walk and
you make it be there. But travel to the Nigeria. Also, oh yes, or this sound with the agent. So, you are not so school member and I'm going to and papa with you. And you are going to one side you way and found you. Take a provision as a sound of what but you get down a matter of the and you are and let me let me tell me the Ataka a woman Paul. Because of our foreign or corporate goods. Roman foreign so one of the choose school. If you want to choose school, then when you have the your first education for and your way and family school and now when the very family what you need to be choose school when that way in the womb and one no. But that's it. Yes. Eja meba abake meba o ma memfa ma no ntum we so ni botetemi ensape awofo no e wa asudie e wo nkoda ne schools a omo fa ne so awofo yeah e wa asudie e wo nkoda ba betu good ena ansana koda no kura no be ko school mu a yo be finally yo ko school mu ho no ye mo wade e fe ne prospectus Echo ni nyina no you see the attitudes of the school. Nia school no hia ne nia wo mpe ne nia wo pe no e wo so opa e na obeko unya kope u pre school na se de enu nti na akwada na nse na obechu school no e wo sa awofo ni hunu me e be kakra hwe ya me ba Julia okwa say emra no ye see obi a wo freedom wo kwa se de egu ne nsa na me de akokwa ahye na no na mama ne bodu yakita so mfanye de wono so kona okokom okokom school say me nananom so de na don say Ghana ha nti break akra na akra na ekodi wo ho no je na si kwan say obedi mra na ahye de wo ho ebre ne so no so ne time so na o say so ye frɛ nananom a wono so be kaso no so kwa kuguse teacher ni chade no so guse de nti ho a wo kɔ no wo ne wo ho saa o wo kwa akɔfa nimdie bi nti wo so wo bre wo saa ni wo kɔ SDA school epie ni wo kɔ SDA school wan sha mo de da mo na fe wo mo su ne wo mo ban no wo mo ntete no de wo mpe wo mo no twetwene mimi ni aba de yama no afa wo de aka wa bra bɔ mimi ni aba abna fosua okɔ Islamic girls ewo sukun ha wo gu hijab ntini awon mo ka se won ye okọ Islamic girls in hijab wo gu hijab 3 years mo na yesi ye this in kakra me kan so dia to so ne se empanifo ne ya ne se constitution no articles ne wo no fa baby no ye me kan se Dr. Shrem sai kra echechemi na che se wo hwemu a emra no ma ho kwan se obi ani believe ne religion no who believe wa ko baby o believe no ya sha so say Shiapo bi anase institution bi aso e wo mo rules and regulations until is a wo ko ho na so yes na so obonyo so a back off no as we for God and country Professor Bochi wo ma ni nyina breakdown no wa ha sei c'est bon and c'est bon ai apam paper no de by say Guinea Bissau wo mo president no o say make asakra so okotro ne tenten ngoma no so a wo kire mu say osu say eku di tax say ya che na sie no na military personnel sa wo mo Guinea Bissau wo mo spokesperson wo mo aye central phone shemu wo mo say wo mo atu no wo mo say video ni na kura mesisi a wo mo say wo mo remove no from office na a free enra no eba no borders nyina aklosi ene ma marriage don my nyom and almost had the curfew up to nations happy birthday shonko ekwama Miss Augustina Anoche e nurse ni Wasamates Hospital wey every amo was say o happy birthday tier 2 ma memfa we ntu so tew na tier 3 tier 3 ye den awate no Martin na agbamo dodo na friend teacher Tyler ene e teacher Tyler birthday ade na nya bu akam nti teacher Tyler ono da so no ono so yenti aneka de kom ni bre no de to sa no kom de no mponi kom ni bre mponi Martin na agbamo still tino and as teacher Tyler ene birthday ena
NPP one flag bearer hopeful onimyan for Dr. Brian a champion na your birthday doc happy birthday nyakopon sharp and my friend you